On ih voli, da opkole Gospode da kažu: Gospode, hvala, ti nas voliš. Ali znaš, Gospode, mi smo ti deca, mi ćemo i u raju praviti nered. Dajde ovoga grubijana, mene da zavodi red u raju. Tako imam šanse da ja uđem sa decom u raju. To su Rusi objavili. Hoćemo li tako? Hoćemo. Tako. Hvala našem dragom Vladici. Hvala dragom Vladici našem koji je danas vodio službu, što nas je poučio i želimo mu dobro zdravlje da uđe sa decom u raju, centar raja, zajedno sa svima nama, da mi budemo makar u kraju. Srećan praznik i Bog ga sve blagoslovio, da produžimo ovo naše putovanje ka Vaskrsu postu, da se pričešćujemo što češće i bolje. Vladika Atanasije neki dan držao predavanje, govorio je o potrebi često pričešćivanja u toku posta, inače, ne samo u toku posta. A jedan duhovnik je rekao da je, mi naravno pričešćujemo se po milosti i ljubavi Božjoj, nismo nikada dovoljno spremni. Ali jedan duhovnik mudro rekao: nije dostojan samo onaj koji smatra da je dostojan. Dakle, po milosti Božjoj da se pričešćujemo, da ovu decu ovako učimo i dovodimo da se ovdje mudrosti napajaju i da rastu pod blagoslovom i blagodaću Božjom. Srećan praznik, neka sve Bog blagoslovi i pouči, a pozivam vas posle, evo da Darko i svi mi, da pređemo tamo u crkvenu salu gdje će biti prezentacija knjige o Kosovu, predivna naša knjiga Zadužbine Kosova, ili ona je izdata na engleskom Christian Heritage of Kosovo i Metohija. To je divna knjiga, o njoj ćemo posle govoriti. Dakle, posle kad primite na forum, idemo na ručak i onda prezentacija. Hvala. Pre ručka, deco, idemo na grudanje. Svi. Ajde. Utavi narod. Daj, nalog. Utavi.